E whātarwhatu le amatanga le nei wā yaso I telefo le radio Samoa. O whairoi li poti le tamai le CNN whamtalanga mai a Amerika e whapelo whangasoro pia whiutana inga ma Iran ma ua whaasoro atu I le pō tala noanga a ua ta ua whoisa le fia se tasi o sui o Iran I a Donald Trump ma lana whaamata una whai I le au spono o Tehran. Whai mai di poti se whaatara noanga na whai a Trump e le Fox News na ieta uai e ono toi a mata una whaapapai a Amerika pomu ma ave whaamarosi le Strait of Hormuz pe are eise marienga e taunu iei tara noanga ma Iran. Wa ta ua fo iei nisi ma ta upo e whaatatau lava I rea no fuanga wa toi adia e mai iei e ui ua mai a sainia le marienga taluai nei na maari rea umai o le atatala le Strait of Hormuz. O le mata upo e whatau I whetawinga Israelu ma le Hezbollah, le lango Iran, o le isi rea mata upo o whai ma whaalawe o no le ua whaapeane Tehran, e te tau lava o na whaamuta mua o swainga Israelu I le panona, o na whaato ato e whaawau leo ni taranoanga I le mata upo. Wa wa ia to si ti o le tau o le suau, e mai se le mai o le whaamata o Trump na whaia, ma o lo whaataria nei la taranoanga o lo whanga soropea, pe ua mai a moni ea le mata upo, pe o le ato e whai te tele ane foi. O le suita wā mai le tasi vaenga whauwhai a Colombia, le ana ave iei le lango o Donald Trump, o Abelardo de la Espriella, o ia le wa manu mano I le whaitonga mō le ungo le palota na whai ai Colombia, mō le sa idia o se Peristene, pe o na riputia le CNN. Wha mai o le sui na o la tau wā le lango le whainga malo, sa ia whai roi tangata, le rei ona whaatari pia mō le whaitonga whai o le whainga palota. Sa no fo le presidente o Colombia o Gustavo Petro, e reise tasi e mawhai ona whai roa ua manu le terminei se Ivanga na lava, ua whai le whaitonga whaiu. Ua whai roa se whamtaranga le ua malo di la Espriella, ua mai o no la tala no ma Trump, ma ua ia whai roa atu lana lango ia teia, e na ia ta ua fo ia whaafetaia le atua mo le nei wawenga, ua whaia. Na ia whaafetaia fo i le au lango ia teia, ma le lata le se fulutolu miliona sa palota mo ia, le na ia ta ua, o le asuia a toa ai le tala whaasoropito o Colombia. I Lucia ma Ukraine, pa mai ua tumutumu atu wanga awa Lucia I le ai o Kostiantinivka, I le tu I se sasae o Ukraine, ma alo tau mawhai si o mia lea ai e peona ripotia le BBC. Whai roe fitafita Ukraine I le lava li poti ua whainga ta lava nau nai e se mai fitafita Lucia, ma o I lea ai lea e anga I atuai le whaitutoa I le whaitu o Donbass. A whai ina I fitafita Ukraine rana winga o le ama whai roa nau na I atu le fitafita Lucia na vaenga awi no whanga I reitu I se sae ma I ino lato maua atoa I roa le whaitu lea o Donbass. E iei di poti wata uai fo I Lucia wo lato mawaina isi nuu I reitu I se sifo Ukraine. E wha mai isi pailate o le amia Ukraine o lato I le city o lo tau pea whaasanga I vaenga awa Lucia peitai a whai re suia lato metotia e fōringa e whaawau peo nā ngā iatu Lucia I ona lau ere ele o vaenga tonu ia na āmataire nei taua ua whaisi umi. I Australia, lua tasi mara fitu tane o le whala au whasaina o le cocaine, ua maua le au su e mai se no whanga re tu si sifo sini, ma ua tā ua o le vaenga au pito tele leo lea whala au whasaina, ua maua mua au maina nā I Australia. O ia whala au whasaina, whamtalaina I le vā o le valuserau suluano miliona au se tāriero na tau, ma sa maua I le aspirated taluai ini no whanga I lalo ifo le palapala, underground bunkers, wa te wina I containers la oloa I se no whanga I Londonderry. To lua ali e luasu tasi ma luasu lima tausanga, whita ua ina na tau mawhai e sosola e se maima leo leo, ai na pu e la ua ia, ma mōria le umio whala au whasaina. Ta ua leo leo le BBC o cocaine sa na naina mai Australia, wha mai le taulanga o Mitch Point I le tu I mātua Queensland, ma o lo ta ua le au fiai o ni kulupu solitu la fono. O I la ua lawa mōria a whai e whamaunia mōrianga e ono solo a toa I le wharepuipui, a e to ono isi New South Wales ma Queensland, wa mōria fo I le lava suenga. O le vaa o lo msaromia na au mai ei lea uta tele, o fuala au whasaina, wa tau fia nei I le atu Solomona mō suenga. Ma le tana muni mai fiti, e siri e le ono sa furu a fifi na maua mai vaenga ese o le atunu o fiti, tafta whea atu I ngā taifale o motu ma whai mai leo, e luas furu fitu a fifi na maua I le whae tu o lau, ma lo whai ane I ere suenga le potu e suwa.
na mawafo isi afi tolus fulurima o tafta fea i na moto munia. Awa ta o foi le Radio New Zealand o isi suenga mua na mawaise container kilia o loo iei tonu se pauta pae wha maunia o le cocaine. O fautu ina tangata le tunu o au maui no whanga tūmata whanga ia ripoti baveane nisi afi wha apea vaaya ma ia alo fiaro la tu talaina ai longo vave leo. O lango e komisina e totele o le Pasifika, ia le whaalawiloina o le Pacific Watch, o se au nanga e whaonga ai upenga ta whaelangi e lipoti ai whainga whaasori tū la whono. Au whaeloa New Zealand ma Australia, o le au lātou whaatupeina se strike force po se vainga au i Colombia, na tau te whinau e te atu le whaatawina mai o fuala au whaasaina i le Pasifika. Tala nāre Radio Samoa mo le nei aso, manuia ngā ruenga o whenga iai. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. E tele mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni, au e te whaatali se te tele timunga. Whaamamama ave e se o tau ta mai tali vai o lo mauta. Whaamaule le lalo mea tō tino e o no whaaleanga ina. Whaike le tō fuafuanga malo ainga mo le taimi o whaamalo longa. Oni nei minute lava e te tapena i le taimi nei. E au ngā mo le taimi e tupo e whaalavlab. Whaamua le saunga le mo o oi malo ainga. Au wā whaalavilavi whaale nātura. Tanga i ane i le Auckland Emergency Management.gov.nz/floods mō nisi whantalanga. O whea te lua oi ai. Ma te o e awele suenga tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le māle nei, e la i titi tele. E le au toi whapena mā, wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tau sanga mata mo le suisuenga o le kānesa, o le tau fale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se i atoa lau fito 5 tau sanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. A ta e ia whamoa. Ta e tutono le lapisi e lafo iai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasani. Leanga ni ai mase vaenga o mea ai maona lapisi. E wha maua. Tāmaki Turuki, all together Auckland. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane i le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ia o te fifia e toi whaatalofa mo whalofa ia te oe i le nei fōi maenga o le asonga fua. Le auli ua tūtaula i ai mga Gagaifo ai Faiva o le atunu. A malo le soifo manuia, a malo fo i le lagi matafi. A malo fo i le tau atai i tiute ma Faiva lo Filipa sa whenga iai ma ngā pāti ai. Fita i tunga iai le atunu i na ua ngā e le la i le tai au. Ia maala usu fo i Samoa. Ala seu le atunu i o na Faiva masani. O Faiva o le ngā teifale. O Faiva fo i o le vātea tea. Ia ma Faiva o le tua vau ma le tua sivi e masani ei tātou i Samoa. A o le nei atunu. Ia ma atunu fo i wanopia i ei Samoa. Ia atunu i fafo. Ia o le mea le nā e ala usu i le ofisa. Ala usu fo i le au fai awala, o le au aveta vale, ia whapena fo i whale ngau si mea. O matanga luenga tū ma oti ale malo, matanga luenga fo i ma pisinisi, o le private sector. Ia e moise o isi lava Faiva ma sani ai o le atunu. A malo le ngā lurue, malo fo i le ono sai mo le lava papale, i o tātou Faiva ua totofi i ai le atunu. A moe sa manuia, ia le whai unga le vai aso tele i o mea matango fie, ma mea mana neia sa tutupu i le whai unga le vai aso.
E le ngata fo i le nā. Ia le so ngā si mpini mo le ta longa i le vā. O Wellington le whaangi fuli whao i Wellington the hurricanes. Ia whapena fo ia male ngausia o le to o le tula whale la unga. Ia mai i o le sifi. The Chiefs mai Waikato talo whai. Ia, ono sai. Ngai se taimi o papa i fo i ai le ta longa nao te musu tele papa i tele. I te ua oso le isa le to ta mai o le tato producer tu lunga sola e kia i ka kopor kalam. A talo fa se umanu. Alo le soifua manuia. E lau fionga whaftai le ngā ruenga. Sa tau longo i le atunu le nei aso whaftai fo i le i oso so mai whafose i le mea na tupu mai le lo ina ua angi wha asiusio. Ma angi sa lulu le wha. I le lo le sunga simpini o le nei fo i tausanga. Ia ai le mua umuni wa. E toi oso fo i le la, e toi ai fo i le tae ao. Na paule me fo i le teimi le nei. O le eko mamiki miki. Fo i lele ia ngai manua manai masoe. Ia ai talo si whawhetai e le iai sisi na manua to o tō ngā. Ia masi ia le whare mai malamati ai ia le soifua. Whaawawai ia le tāleni o le taalo la kapi. Malo a fua ai la ua maua. Sufi fo i le anga le lei o le tātou tapa au sili le langi. Ona olona alofa muti vale tau muli pea ia i tātou. Whapena fo i le lo le tātou tunu. Whapelea, ta oto atu pa ia i sā mawhai ngā masani o le atunu. Ta oto loa i mauna loa mapuna o ao whapea fo i taulu o matangi o pa ia i sā mawhai ngā le avea Samoa. Iau papa le solo ma papa le ngā o mamalu e amata mai. I maunga te tele se i pa ia maungaiti, whapena fo i o nao se i o na iu. Le lo sa mo i o na tulanga whalupe. Ia manatu e le toli niu fiti ai stasi. E le ta ele pisi ai fo, ai sea. O sa moa, ua uma na tofi. O le ai vivia ma le fue lave le to e au tala ina. O na mamalu mo na pa ia le popo. Ta oto atu le tausinga vatele a tu mua a wā ia whale upolu tofi, whale upolu o tofinga. Le usonga tu mua mapule, pa ia i a inga matapa au. Ia, malo le soifua manuia whaftai, wa tātou toi whei loa i fhoi. Ka moe, sa manuia lo sa pati le aso le nafi, e te le i alu wita fhoi le i le whale sao. Awa le isi awa, ke alua le lokuma e ai ma le wha le tatau, le wha manutunga le tino, ma le toto pa i o le li whaola. Le wha manutunga o le o singa whea ngainga na whaia ina i tātou manatua. Le toto na wha malingi ina mo i tātou, ma le tino pa i o le li whaola. Na tau wha lava au le koluse ma le sātauro. Ina ia tātou toi tutu mamanu malo i le tui ma le tinga o le oti. Ia le nā. Whatalo whai lea ma whātulau i pa ia masani o le tāwhatolu ma le vāna nofo sa moa i o na tūlanga whalupe. O pa ia mamamalu wha le malo. Pa ia fo i mamamalu wha le anganuu. O pa ia fo i mamamalu wha le tala le lei. A wale au whainga ruenga tutofia le atua. I whata whai taulanga e fia. Le pai sina o le tala le lei na ite ai malama o le pai tala o Samoa. Ai suluia le atunu u atoa o le malama lama o le moli mau i a keriso. Au kerisiano le nā. Iau vai tātou e o whaatasi ale au kerisiano mo le au ti Apollo. E fui lua whakasi kamaia i le taimi e tasi. Ai ui o lea, whawhetai le tua i lana pule whasoifua. E le pa ia mawalunga o le atunu. E le ngata i leo nai te mamti nā mātutua e awhi atu. E whatalofa mawha lofa i loutou pa ia mawalunga. Lautou fo i te talo ma talo sanga mo lia o loo tu ina tuai tama whanau o Samoa. Ina ia manuia o lātou Faiva.
Po fea le tafo le lalulangi a fea fo I le atunu ua lo nopia iai Samoa. I lana sa ili ngā malo. Ia, wha malo le tatalo. Wha malo le wha no manu. Wha malo fo I le tapuai. O Faiva tapua ia. O Faiva ia. Ea e male manuia. Ma tautai ia e ona o au tau talatanga. Ia, whatalo whatu, le ngā Gagaifo Faiva ma le atau sa vea le urua I ali I pesta ta ma le langi muritalo so alo. Ia, Al Harrington tu manuvau le vea. Ia le au ona masani o tau masani ai. Ia, I le ngā Gagaifo Faiva, ia whapea fo I le tātou pole kalambe. O le tāno awa I asto nai. E te maua I le sa. Ka malulu atu a tātou le wheiloa I le nāsto nai wa tūtuna I atu. Ia ona o le tele o le tūtuangia. Ia tu uisi me le lei. Ia ona o le whaatino ina o isi fo I wala aunga. Ua te tofi I ai. Ia a wasa moa ia malana sa ili ngā malo. Ia se teimi o papa I fo I ai. Ina ua ulu wha o Samoa. A whio mai matala mai au. Maliu mai Samoa ma sau soli le atunu. Wha malo mai I le maoto Samoa. I le aso to na ina sei mawai atu nei. E tali wala au. I le wha alo le fionga ia vasa manaya. Honorable Sir Winston Peters. I a whapea e fo I malana au malanga o whaipule Maminsta ole New Zealand first mua tangata New Zealand. E se teibi ia ana papa I fo I lea I ai. I anga matu mionga fo I o lea aso. Ai mose o le sau noanga matangofia I le fionga I lea loli. Wawasa manea. The Honourable Sir Winston Peters. Ia whapea fo I. Le filinga ua whaata oto. Wa si I ai le whala o Samoa I le whaletui. Ai si I fo I le sao Samoa e folau I ngatai. Ina ua tōwhia ma wala au lia whaapitoa. I le filinga ale New Zealand first, ma se whaututanga o fo I le fionga I a wawasa manea Winston Peters. Le fionga, ia po le tamaitai. Le ftelenga ia te vanga, tōwhilau, Esther tōwhilau. E a vea masui tau wā. O le itu malo ma le pito nu ua manu reua. I lalo o le fua. Ale New Zealand first. Ia whatasi I fo I mana isi fo I sui e tō tolu. O tamaitai. Ia ma se tasi fo I oli. Ese le tāua. Peitai. Ele o popole tele I ei tātou isi sui. Ai o le sui ua whaatula I mai. Ia, o le tō whālenda ia te vanga, tō whilau, Esther tō whilau. It's so exciting. And I'll tell you the rest of the story and the narrative about Saturday when we were invited by Vavasa Manea, the Honourable Sir Winston Peters, the one and only, the last Mohican, and the champion of politics here in New Zealand, Aotearoa. Ana ia lātou I o le whailo inga whaaftai atu le atunu. I le awhio mai. I le tau whono ma le wala au atu ma le whaaloalo. Lau tau pule lea Samoa. I le awhio mai I le ngata. I whaafio ngainga taulangi. O e kalesia. O le mamalu le maave ese I tupu mai e whaletu o matausi. E o lava I le tupulanga tele vau. Ma le whanau laiti. Na whio mai mawhea le Malta Samoa. Te I o tātou whaalongo iai na oi lunga o api o whoringa. Whapea fōi le tātou YouTube channel. Meeting and Greeting. Ma wasa manei o le matai Samoa. Ia whapea fōi. The Honourable Sir Winston Peters. Ia malana au malanga. Aftai le tua. Iai se teimi papai fōi iai. I le nā. Wheilo inga I le asto na ina sei mawai atu nei. Ai le ngata lai le na.
o se te mua lea ua whea ai au kilani au te ronei. E le fionga i le tofi whaolioli o le whātua i le atua Samoa ua tasi. Le fionga ia tai o li seu fiti ai maasu ta Filipepe. Ia, ona o le wha ia awa whalanga maia o whaamasinonga ai mai se foi o le tauwa i le tofi o le itumalo o vai maunga tolu. Ioe, ese le mātango fie foi o le po pa ia a inga matapa au o paolo mangafa o wō mai masani o lava ia i lātou. Sa o onga ma o tawina whaatasi ma le nei foi ta mali. Ese le mātango fie ma la ngona ai le mawhanawhana. A fio mai o whaululunga o le tātou ainga o le fast. Ia, e pei o na iai le fionga i le matua ia le asi se tima malonari ia taruwasa. Whapea fo i le ftelenga ia awala. Wai atu le mamalu i toto o salele ali i whapea fo i tui sawa i luu. Ia, e maise le mamalu i le maave ese o le saufa inga. A le whātua i le atua Samoa ua tasi ma le tātou ainga. Tāte mita ai. A malo fo i whaftai i lau tau whaaloalo mawalunga ma le whae ea i lea po. E ala i lau tau sau noanga wha Samoa. Ea ma whape nā ai o nāanga le li atu i le wha moe. O le tātou tofi whaolioli. Tai seu o li i fiti ai masu ta Filipepe. O vai maunga tolu. Pa ia whasino. E le tui o atanga. Atanga masa atanga. Salati o malau lua moana whanatau. A pia fo i le usoli i ai maise. O alo le mali atoa. E le ngata i leo le itu vai o fuata. Ai a. Le tapo inga mamalu o le matua i le tofai ono. A pia fo i asi ma le patu. Ai leo i le launga. Awa. Tamapua manongi a manu ma le itu vai o fuata. I lo tātou nuu i mo taa ma vai ala. Ai ale tapua inga ma tau tu sa. Alo sina, ma alo le mali atoa. Le malai ma tango fie whapea foi. Sinave maulu ma totua. A fio alo sina. Whapea foi le mamalu le whale tolu ma le vai na lepa. Ai ale foi fale o salavalasi. Alo o le mali atoa. Ma le mamalu ia te oe, le fale sa ngaunga, ma le fale tui sa mau. Ma lo, i loutou o na sai ma le lava papale, ma le afio mai, i le aso to na ina sei ma vai atu nei, au ki lani nei, le Club Royals. Ia, le asa tātou asu vai ai. Ia, ma tātou pulu lima whatasi ai. Ai a le pa ia, a wale fio o le matua ia tu pola whapea foi, le fio o lau fionga. A toa mawhai i upolu ma le mamalu o le tātou a inga. Puala ta mai, ka pia fo iso ialo, ia ma le to tele o le tātou nu ui vai lima. Wha malo le on sai whawhetai lo tō wanga le lei, lea lava pō sa tātou wheilo i ai. Ia, a maua fo i le avanoa e sauno ai le fionga i le tofi wha o lioli, ba ia tau tino ai, ele ai se sala. Io e, o a umanisi mo lianga whaasanga ia te ia mai le tū, o lo o iai, lefte lenga ia lautimu ia, wele se va ai. Tasi ala u whaalongo, tupu le whaalawe lawe. Masalo le launga mua ma le launga wha i ufo le da lautimu ia, i te tonu o le pale mene ina ua usu le whono a le pale mene i le vai aso ua tona i atu. O le tau tinonga le nā le fionga ia tai o le iseu, e malosi, lona whātua leanga nate le isoli se tu la whono o whainga panota. Ai o le tele o i la tau o lo moli mau whaasanga ia lau timu ia. O na lava a inga. O na lava tangata. Ioe, le mea le nā. O te matuata li tonu ai iwa sfulu ma le iwa pasene. O le mea leo le atulai mai.
E toi fo I tai o li seu I te tonu o le mautafono ma le palemene pe a mai anei. Le whainga panota lea I le aso sfuru. I le o lewa mai o le whainga panota a o le unga o le whamsinonga o le au o nei iai. Io, ta ua tele le tapua inga lea tunu ma lea ua o whaita talatu. Ina ua o whatalero le fionga I le tofi whao lioli. Wa ia tautino Samoa. Io, o le a whaamria mai le tua leanga e whaamaoni. Io, le aifo I ni mau whaasanga I se mea na ia whaia e loe sori e li tulafono. A whai fo I e whai se mea whapena. O lana tautinonga o se fesosoani na ave I lona nuu a o iai pea. And now we're talking about the time frame when still he was a member of the HRPP political party and caucus. O le rauinga. O le mea alofa na whai I lona nuu ma nisi o tangata. A o lo avea pea o ia ma sui whai pule. I lalo o le fua a le HRPP. Ma le lai tu vai ele kolosi mai nei. Mori mau tu lana. E matua wha loto tele tangata ia I tātou e la lango iai. I le wha moe o le tofi wha o lioli. O le vai maunga tolu. Pa ia ma mamalu nā. O le tu malo o mai o na folosia ma fafola I le whala. Pau o le mea lea le a tātou wha tali ne iai. Ia. O le aso e la ueli iunga. Ma le aso e toi whaatu langa mai ai. Ia le whainga pānota a le tu malo o vai maunga tolu. Ai mai a te au. Sa whai mawhonga le pōlea e whasoa le tātou por kalame whapea foi mawhonga o le fionga I le tofi o le tu malo. E momoli atu le nganga whaftai. A inga, wo mai masani, paolo mangafa, ai mai se foi, o I lātou te lalango, I le whaatua tua, I le atua Samoa o tas. Lautou wasi ngā taulanga e ala, I le se leni pa ia. Ma autou sau noanga, tā ua, ma le mātango fie, lea lava po. Ia, lea sa pai whaatua ele fionga. I le tofi o le tu malo whaolioli. Ia, ma momoli atu ai lana whaamrianga, ma lana whaafitaitele mai le ta ele o lona whatu, ma le anganga. Ma whaamanuia mai, I le atu nuu sa afio mai le nā pō. To telefo inisi, ia, sa le afio mai, a sa au mai le lātou lango, a ia lātou teutusi, ma na ia lātou mea lofa. Ia sa moli tai I le ao o le tofi whaorioli o le tu malo o vai maunga tonu. I mau tonu. E le foi fua. Ma pa u fua I le afu le lea. Mo loutou alofa tu lai le ao mafola. Ta alofa wo ulufia o loutou ao. Ona o le talo whaaloalo atu. Ia masa mātou whaatala ulatu. Ia awa le wha moe. O le tofi, whaolioli, o le itu malo vai maunga tolu. Ia mao le ato I fo I atu I tono le motafono ma le paramere. I le kau fesilingia le mea le na. Io e le tau fesilingia le mea le na. Ia matal tono la le mea la o ia. This is a career ending for Lautimu ia for the next 10 years in the future. You know, me ale no foi atu. Ile o se mea tātou te tā alo I tupe ma le tulanga nei mea o whaatosina ua lewa na o uina I tātou I le tulafono whawai o whainga pānota ia na toi teu le lua awhesful ma le tonu ma le lua awhesful ma le iwa. Ai le ngata fo I la I lea te le I o teu ngā e te tau na toi whai I lea fo I tu tino
o le malo, o le komisi o whainga panota. O le tu la fono whaavai o whainga panota. Ina ia so longa manuia. Ma tu uai le whaalu taimi. E le ngata i lea, tu uai fo i ma le wha mau oa. Po le wasting of time and wasting resources. It is. Tasi lea i tu tino le malo o leva na tatau na whai ai ia se fuafuanga. Toe au talu atoa le tu la fono. Tu la fono le nei o lo o umi ai na whaatalitali mahalu le taimi. O whaatalitali le atunu. Po le a se taunu unga o nei mea o pānota la iti. O le toe o fo'i e tali i petitions i tono le whaamsinonga. Toe re-register. Toe le sitala tangata. Ma toe tasui lola pānota. Toe whaatalitali i leisi teimi. Pe toi whaui i tua swafa o i la tau sa whaulu e tau wā, mana sui tau wā. A o lea le teimi, e mo moli ai, ia ni whete na inga fo i lea, i lea i a te tau, ai mese o se anga waa, o se sui tau wā, wo pālota la iti, e o lava i pālota lau tele, te tele a lea tenu, not only in by-elections, but even during the time frame of the general elections itself. Ta ui o mena, ia, a wā fōi ia le whaafonga mai e le tunu. E le whailo inga la, ma le na whionga ia wawasa maneia. Sir Honourable Winston Peters, e na matau tia o le saunoanga. E whaatulanga mai ai a na watau. A o lea la ua manino le sui o Samoa. Lea ua umona o whaiatu. Lea ua si i le whala o Samoa i le whale tui. A ua si i fo i le sa folau o Samoa. I ngāta i whale e folau e tau ala mai i le whionga. I le te maitai Samoa. Le te mali, le tau sala, te vanga, tō whilau, Esther tō whilau. A inga, wō mai masani e manatua e lua au palota. Le tātou i tū mālo ma le pito nuu uma au kilani i saute whapea fo i manurewa. E lua au palota. O le palota mumua ave i lau candidate. Palota lona lua e ave i lau pati whau whaiwa e filifilia. Wa e talia ina ma e loa. E te fia i le lato a navatau ma le manifesto. Nisi o vaenga o le navatau o le whionga. Ia wawasa maneia. Sir Winston Peters, Honourable. A wamana tua lea sa sui pāremia, le foi lau a vea o ia maminsta o mata upu o le vai fafo. The Minister of Foreign Affairs, with the national-led coalition with New Zealand First and David Seymour of the ACT Party. Nera wa whatulanga mai e le toina. E le te tau ona toe si itia le tau sanga e te malo lo pensionai. Ioe, la le tai mili nei. E ona sfulu lima tau sanga loa moa lo pensiona. Ala le mea leu au mai e le National e au ma David Seymour le ACT. Fe mai le ai, toe whaapopo nisi tau sanga se lua. Ia ono sfulu ma le fitu ai, a leo le nā, tu atu i le ono sfulu ma le iwa. Hell no! O la ale mea la kako koe whakalikali e le ngākaimi. Awale mea mo, i ala mena o Winston Peters, ana whapeo le ono sfulu ma le lua ua mana i a tele. Ai tātou tālia lupe o pupula ma lupe o maunu. E le tō whā lea ua whata o tō o te ofo. Ia Samoa, ma Maori, tangata o le Pasifika, papalangi atoa. If you're listening to this podcast with Gagaifo Faiva with le atoa severe, I don't know whoever who is tuning in and listening in with the real manifesto laid out by Sir Winston Peters
that the pension year should not be meddled with. At 65, it will stay at 65. If he could have done it any better, it would have dropped to 62 years old. But it will not be lifted to 67 or 69. So, the rest of the country that are listening and are with New Zealand First and Sir Winston Peters, let's keep it that way. At 65 years old, then you will have the opportunity to enjoy your early retirement at 65 and receive and enjoy your full pension at 65. Leo whawhonga mai tātou tunu. Le se senga o upu maawala e kiliva ma momori ai savali. Tau wha manino, tonu mai o tau. Nā autou sila iai e toi siampini foi. The New Zealand First as the kingmaker of politics here in New Zealand. Ya, le sila whasolonga le la anga ia tunei. Ya, o le ambaua i awanoa. Tau te whawhongai. Ya, o toi whatalanoina. O le woma mai. Le toi ina, peise uso matua ia te au nei. Te le ai, tuilangi, saipele. O le tō whā ia matamua, lea tio o lapa. Ia whapena fōi le sunga ia awelua New Zealand. Le tō tele o i tātou sāla lango iai, i le New Zealand First, ina waapa mai fōi. Le fionga ia wawasa, mana ia. Wha mole mole. Sa vea le ataua te li ai mo tō uma, Deri fo mai ya olo Dr. Elise Puni. Ai loilo. Fa mai ya. Alo no fa mai. Wa fili tanganga e ang mai ma momoli mai le tamatai o asenati lole Taylor i nai tau sanga wa tuana i atu. Ina ia mawhai ona fisoso di atu i lana palota. Fi alu Winston Peters ma ave le tamatai Samoa i le mautofono ma le parimene. La le mena tupu, whapea uma pe o le aso wanafi, ma le aso tōna ina sei ma vai atu nei. Na pulu lima Samoa, na au tasi Samoa, e lango le filinga, ua fili se mango tautai sea nga wa. Na tātou wō mo moli ase nati lo le teila, o le ngafa o atoe, whapea fōi sa tunu mafono, e moise, le lalango mai o toi tai toa mua a wā ngafa o ulu ma ale mo la a inga i whaleata. Lea sa iai te tonu o le nā vai tau. I le tātou whi naunga na whai. Na tātou wō mo mori le iai a se nati lo le teila. I le pāti o le New Zealand First. I le taita inga ma lalo le fua. Ale fionga ya vavasa manei ele na vai tau. Ile pale mene o New Zealand. So what makes you think that we can't repeat this equation again? Yes, ale no fo yatu. E tā lola sa balali ata o save le asto na i le whilo inga lea. Tātou amatalo. Nga whitai le avanoa. Tātou ina mai ele ASA Foundation fa pefo le Pacific Leaders Forum. Po le Pacific Forum Leadership. Le tu Samoa o Faiva. Tai au Faiva. Te tai ai le fionga le aloli. Honorable fe pulea i semi pulea. Ia fa pena fo le fale tu ia sene. Ai maise le tu tele o i lato. Te lenga leo moenga. Ia tele ai Edwin Puni. Po su a ta pulolo. Ia ai maise fo i le to tele na lango iai le fa moe moe. A fa pea na mawhai o na tātou whatinoina. I le nāwa i tau o tātou o ai momori a se nati lo le teila i le fua le New Zealand First. La le mea le a tātou le mawhai ei o na whaia le mea.
Ia sau tō whafonga i le aso tōna i na ua o launga. Ma ufa yatu le fionga ia vavasa mana ia. We are a stranger to this game. Why? Several years ago, you reached out to the Samoan community. Tu tele ai, tu le ato o savea, tu langi sai pele, le atio o matamua lapa. And many others of our brothers that we worked together on that campaign. Lena apa malitoina. Ta mole o mai. Fesoso ni mai. Dale mena tupu. I told Sir Winston Peters on Saturday, we ain't stranger, Your Honor, Your Honorable. We can do it again. What we did then for Asenati Lole Taylor and took her all the way to Parliament in Wellington, we can do it as well. This time again for Te Vanga Tofilau, Esther Tofilau. Congratulations, Te Vanga Tofilau, Esther Tofilau. Walo foi te sanga o e te tua. Na o fionga i le toi tau whanua le mali. Toa whapea foi. Oe o le to'o. O le to'o li. Dai whalo longo mai o tātou ainga i whasale anga. Iwa a toa. Ai atu le fio. Le ainga sa le valasi ma lau fionga. I le to'o li. Ina iwa i a te oe ainga o le mali a toa. Sa sulu mo le au nae ma le mamalu. I le ainga sa le valas. Le tātou teine le nale. Le tamai tai le nale. Le sailinga malo le nā Samoa. Ia tunu ui fafo i au ki lani nei. Ai le na au ki lani e manui ai. E manui ai le loa Samoa ma le Pasifika ma tangata lau tele o New Zealand. E mata upu lau te tele o le tamau a inga. Ai maise. O le toi au talaina o mata upu o fe malanga inga. Ai le ngata i le nā. Ina ia wha mao popo ai. Le so tanga va la lata o Samoa ma lona tamau a inga. I taimi wha le tonu e tula i mai ai. E pei o le taimi le nei. I le mau tonu ono lea. Le taua Donald Trump le whai mai. I sa e tu tonu mau sa wha i e i sa wa elu. Ia le vaenga o Hezbollah fa pe fo i la to lo alala ma papa au i le panona. E o se taimi o papa i fo i nga fono ma le singa le na fo nei Switzerland na. Ina ua whelo ai Donald Trump ma te tai o le malo Iran. Na tutu lunga te tai ma sa vali faf. Ile tau fa fefe ma le toi tau fa matau o le toi ina o Donald Trump ai toi fo i mai lau tala. E au whaafonga Samoa. E le tūlanga ua iei le whilinga a le fionga ia vavasa maneia. Honorable Sir Winston Peters ma le tau muwhainga le fionga a Tofilau, Esther Tofilau po le whitelinga fo i a te vanga. Ma le wha moe le nei. Ioe. Tātou te o whaatasi ma le nganga fifia ma le nganga whaafitai i le atua. I nei alo matama whanau o Samoa, o li im ta mai tai o lo ua tuu iei le anga waa, ai mause o le loto te tele. E whai ei ma whonga tau mori o Samoa le Pasifika ma tangata lau tele. E o, e le ngata i le malai te whau e whapena le malai Wellington. Le Beehive, upu whai o malo o New Zealand nei. Ya. Upu masani o le atunu. Sanga iane ai o le tai. Sanga iane ai o le langi. Sanga iane ai o le whanua. Ma ia tawhi toto o wala. La au tau nā le tamaitai o la whanua. Le eitu whawhine ma le eitu wawalo. Awa e au le ina i lau o tamaitai. Lea o le a malanga le tamaitai. Tofilau te vanga Esther Tofilau. E mo moli le tō wha Samoa ma le Pasifika ma le whanonga o le itu malo man rua. Ia ma tātou umai au ki lani i saute.
Manatua e te ai a te tau I lau palota le nā. Your political party vote, your second vote under MMP, election system, voting system here in New Zealand. Ure ngalo ia tui. Se teimi le nei vai aso, po le vai aso fau, whaatulanga mai ai le schedule, ma le timetable, o teimi avano ai. I le ngata I le fionga, I le minsta, o mataupu le vai fafo, wawasa manea, Honourable Sir Winston Peters, ia whapena fo I le tofa ia te vanga, tofilau, Esther tofilau. O le whafonga I ai first hand on Gagaifo Faiva. Ia, po le asto na I fo I le tano ava. Mo monga le leile nā tofilau. O lo whaanga, mori pō le nā. Ina ia, tūma le lea, le tō whaali. Ia whapena, ona sa sawheni iu, I le wānganga whitalai. Mai a pi iama, mauli, maitu, ma tā isu o ainga e whamanatu ia te oe lausa iringa malo. E tā ua tele le nā, mō I tātou uma. Ia, ana ia le, la unga fo ia le fionga, ia wawasa manai. E le ngata la, I le ta oto pea I le ono sfulma le 5 tausanga le matua ina ia tali ei lau pensione atoa to enjoy your full pension benefit. Ai le ngata I lea. O la ia isi whaamrianga o le asa sa atu. Mō tātou ta ngata mātutua. O le tele o na watau I whainei le toina. Most of these manifestos are basically based on the fast aging population of New Zealand. And why are these of this age group so important to Valvasa Sir Peter Winston? Ai se a ua tā waitele. Le vaenga leo tau sanga I o tangata mātutu. Ai se a. Lea la valus fulua tau sanga le to ino fi nau pea I upawhai o malo. His cognitive thinking is progressing, and still way beyond the imagination of a focus and a vision of the future. And the reason why he concentrates for the love of the elderly generation in the public of New Zealand. Ele ngata ua vave o na mātutua. Ia le tūpulanga mātutua o New Zealand. Ai le mawhai o le whangaloina. Ia vau vasa manea. Ia le tūlanga tā ua tele e pei o na ia. Mai tauina le tele o tausanga ua mawai. O le manuia ma le tamau a inga o New Zealand sai 5 o to ina maolo mātutua nei. A o lea, wa mata o na whata mala I ai. Ma lea mana ia. E le tele o whainga malo. O aina whai le koukat. O aina whai le koukat lea. E ono sfulu o tausanga. E malanga fua. I pasi, o train, o vaafi, o mea nā. I New Zealand nei mō tangata mātua. O le tali, vau vasa manea. Sir Honourable Winston Peters. Oi nā matai o na talafua ia talavai a tangata mātutua. Oi, o le toi ina foi lea. O le siampini foi lea o whai o malo. Io, nā o mea le lei e whai le toi ina. Awal taltanunga na Winston Peters. The elderly population of New Zealand. These people were detrimental to the future, the prosperity, the economic growth of New Zealand. Ale la la tātou whangaelo i ma whatamala i. Me lau te whatu o tau i wā mata I lunga le te ionus fultau sang. O nei ngalo ia te olto ina le matai Samoa lea. Sir
Peters, le fionga ia vauwasa, e ese le tā ua tele. Awa, o nai vaenga tā ua le nei o te fia, wha manatu ia te oe o le tā ua lea wheilo inga. Le wala au wha alo lea na whaia nei, wha whitai Samoa i lea fio mai. Wheilo ia tu fo ia te utou, ta mamtina matua, e mese fo i se utama matua ia au mua. Yo e, alo mua, a whitai i le fio mai, po mua i malai, tama ole ai New Sami, mai mata utu i le whanga. Ia whapea foi le tō tele o tau sa fio mai mata tau wheloa ia maise le vasenga o whawhia ngainga tau le langi ma o tau e kalesia. Tele lau nisi vaenga, upu masari nā le atunu, e ngase toa ai ola pule. Tau tātou whatangsia wa wasa mana ia ma le New Zealand first. Le tātou sailinga malo mo le seni New Zealand. Sa fio mai wa wasa mana ia ma le New Zealand first o tātou sila whai. I le Malta o Samoa. I la unga i fo i le atou sa vea. Wha whei loai. Ia le fionga ia wa wasa mana ia. Malana au malanga. Na malanga uma mai ai whai pule. Ma min star o le New Zealand first. E le ngata la i le nā wheilo inga. E le i toe fo i le lango a vavasa manea. Ma le New Zealand first il tātou tau mawhainga le nao le tātou New Zealand. Tātou citizen New Zealand. Wane, a leo o tau lima ina. Leo a apo i o tātou lima, mautou a au, wa whaamria ina. Wa sili atu le afe mo le tupu tangata mātua. Ua malanga mai ai ma whaamria ina ai tonu New Zealand. Lua, sa savalia le fionga ya nae, after nae maisi fo i o le Parliament New Zealand ma ta upu lea i tātou visa. Mo le tolu masina ma tangata o le Pasifika, o i sa fioane o le Parliament e tali le sa vali le na a nae ma le Pacific Justice. O le a fionga ia vau vasa manea. Olo iai fo le finau ale national mo le CTA no le tausanga e anga ai le tangata mo le pensione. Whamai e te tau na si i le ono sifuru mo le fitu tausanga. A o ai leo ua wha lave lave ma mana o e tā ofi le mea valea lea. Wa ngata i le ono sifuru mo le lima tausanga tali lo malau pensione. O ai, o vau vasa mana ia fo i le whaola tō tonga. Wa tu lai mai e tafi e sea lea. Tu ai ngā mea whaavale-valea whapea le National Mala Coalition Government. Ua tūlanga wha le tonu le lakapi, ai mase le lakapi fo i lea. Lea o lo i ai le tātou au o le Moana Pasifika o lo o anga i ei tama. O li i o le tātou o tunu, whanau o Samoa ma whanau o le Pasifika. Ai se au le stupe. Vai o le se tupe o lea whaaliu, lea whaaliu sua vai. It will be liquidated soon. Because why? It has become bankrupt. O le se tupe. La le tali. O ai lea ua oso whaalava i. E ta pena se leni e whaola ai ma sefe mai le au o le Moana Pasifika. O alo matama whanau o le Pasifika le ta longa lakapi. Oifo. O le fionga i le alori. Vau vasa manea. Honorable Sir Winston Peters. Ia lena. Nai motu ngā awha nā. Ina ia wha mau tū ma wha mau sali lau ma whau whau. Aua nei toi wha malue lue ina. Lea tātou whau le whata. Lea tātou oe momori. Le tamaitai o tō whilau te vanga. O le sui le nao Samoa ma le Pasifika ma le tō telefoi o nā isi tangata maoli e leo la ngona o lātou leo. Whapena fo i nisi o tangata. Peletadia. Tangata mai Europa. Tangata papalangi i nei New Zealand. The rest of the Pākehā population. The voice
of the voiceless, well be tofi lau te vanga. Esther tofi lau. Ia, o le tā ua le nā. Ai tātou te le i o le malolonga. Ese le tā ua wā o le whaitau lea a Samoa i le ngafu. O ai vau vasa mana ia. O ai, le nā, le tala le nā le atunu. La ulu nofo valeane. Na usu i le tamaitai o po uli o taua. O le alo leo tu u le atali i o so alo. Ia leo tau te whaalonga mai. O so alo le tala no atu. Tu u le nā, o lo nā whawhine po uli o taua. O le atali i o so alo i Samoa. O na whae e leo le ngafa. O le tamaitai o maupe nei. O na usu mai leo le tuitonga ia maupe nei. Whae e le ngafa. O le tama o le au moana. Usu atu le au moana. Ia fu i le langi le awhawhine o tau ili le papa. Le awhawhine o sālima ngale vai. I le whale vai maunga. O na whae e leo le ngafa. O tau ili le papa. Ese le matautia. O na usu leo tau ili le papa. Ia naui mama ia. O le alo le nao sengi ia moa. Whae e loa le ngafa. O le tamba o vau vasa maneia. Whai mai le ainga sa le murianga. Vau vasa maneia. Le tama o le whaatolotolonga tama ma le tama o le whaasuatanga. O oe, e sa sao sua mau manuia i le ainga sa le murianga. E o mai i le aso. O le mea le nā o lo tupu. O lo o manuia ai. Ma tiri ma malu ai le sao whainga. A leisi lea. Whale o polu o tō whinga. Le ainga sa le murianga. Tā ua le nā. O lo usila fia o le tupu anga le vavasa ma nei o malona ngafa. E whai tau i ai Samoa. O le matai Samoa. E le o se na o se tamai matai. Whaasoanga fo le nā o le ngafa o lo ta oto i ngā tei le ainga le tai. Na o lo ta oto ai. Le vavasa ma neia. Male tanu vasa ma neia. E tausi umalawa e futi ma au a pāu. Wau mamalu ai fo i le whale manono ma le ainga le tai. O ele pa ia na tō ai le pule ele te maitai o nā whanua ai sunu i le ala whale. Ua tau nuu le tala le lei. Le kale sia me tutisi whale u mautuang yang. Ma le ainga i le tai. Toi 2 minute tali tūlai 5 tātou wō i a tātou telefon. Ia, o le tau tua wha wau lea. A toi foi mai. Nā ngai fo Faiva, malei a tau o savea, i le nei a songa fua. In this update, triple murderer Lauren Dickerson will be challenging her convictions 7 months before becoming eligible for parole. Rosie Leishman reports. Dickerson serving an 18-year sentence for murdering her 3 daughters, a 6-year-old and 2-year-old twins, in their Timaru home in 2021. She admitted killing the children, but claims she was so mentally unwell she couldn't be held criminally responsible. Dickerson's case is set for 3 days in Wellington's Court of Appeal next February. A Unichem pharmacy at the Green Cross Health Network reportedly at Petone has fallen victim to a privacy breach. Claudia O'Neill has more. Green Cross says the breach involves the licensee's website with no impact to the central Unichem site and broader systems. It says the pharmacy's acted promptly and is getting appropriate advice. The Office of the Privacy Commissioner says it's aware of reports. It says any organisation facing breaches that could cause harm must act quickly to notify the Commissioner and anyone affected. Police say they're incredibly disheartened to announce a weekend crash death toll of 7 people across the country, with others seriously injured. It's urging people to make better choices behind the wheel.
Motorbike enthusiasts are taking ACC to court, arguing levy increases are unfair and unlawful. The motorcycle advocacy group Mark Chappell appearing in the High Court at Christchurch today, seeking to urgently halt next month's rise. Registration from large bikes could rise more than 38%. Chappell says most accidents aren't the fault of motorcyclists. Feeling absolutely picked on. There are no arguments that ACC can make that say motorcycles should pay more than cars that aren't equally valid for push bikes. A group of riders is expected to gather outside court to show their support. And New Zealand's poultry and native birds plus marine mammals could be at risk with bird flu detected across the Tasman. Australia says a deadly H5 strain sweeping across the world has arrived. And that's news. To sport, and coach Darren Baisley is disappointed the All Whites fell away in the second half to lose 3-1 to Egypt in football's World Cup. A Finn Sermon goal had New Zealand ahead 1-0 at the break in Vancouver. Baisley is gutted his team couldn't hold on when the Faroes upped the tempo, but he told TVNZ Plus he is a bit disappointed with the officiating. Certain times felt like could have had decisions go for us, but ultimately we didn't, and it was so strong first half, so to end up losing, it's really disappointing. Ardie Savia is a new All Blacks captain, leading a 34-strong squad with 4 debutants for the Nations Championship. Savia says he hasn't spoken to injured ex-skipper Scott Barrett. I haven't, but I've sent him a message. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongawitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongawitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Talofa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, vevela a. Fale o umale auga Fai si vevela fai si a asa Saufia ai fia inu I se fai Na utago atu ile ato na ole pau O pau fai Suiti sua malie Saufia ai ai Wale ai se mea o ai O pau fai Pau lava le mea o totoe Ona o umata pogia E malo e nau ai ni fo E ai isi apu suiti isi apu e o oga Ai o le fai e le lei mo taimi uma Na utago atu I le ato na o le pau O pau fai Suiti sua malie Sa ofia ai ai Wale ai se mea o iai O pau fai Pau lava le mea o totoe Ona o mata pogia
Say chips, pisupo e mau ai calores. Ona mea ai e faala pua ai ue. Ai ole fai e mau ai carbohydrates. Na utago atu i le ato na ole pau. O pau fai, sui i sua malie. Sa ofia ai ai, wele ai se meo iai. O pau fai, pau lava le meo dotore. Ona o mata pogia. O pau fai, sui i sua malie. Sa ofia ai ai, wele ai se meo iai. O pau fai, pau lava le meo dotore. Ona o mata pogia. Ona o mata pogia. Ona o savali. Ile tausenta. Ona ua togata. Le penicini. Ona ua na o. Le pau fai. Hey. It's only a pau fai. Ja, toi whatalofa i a te oe, ma le nganga whawhitai I lumo le tua o lo teimi mawanoa le lei. O lo o tātou wheilua I ai malau lua whasina whai I le pola kalame ala siu whonga o Samoa, le a tau savea, whapea fwoi le tau whai a whonga mua o le tātou producer le nā. Ia, ma le nganga ifo Faiva, mai le asonga fua sa io o le asfareili. Yeah. Bole e toi le nganga whawhitai producer. O le maari e o le mea na tupu I le astona. Io, a wafo I o le mai aso lau tea. Na o wangi angi atu ai. I le mata upu lea. A le fionga I le tama le taua ana. Tu lou lava nae lupe matasila Arthur e nae. A mai se fo I siana fo I tau mawhainga. O le Pacific Justice I a whapea fo I le city seni fo I lea o I le mata upo fo I lea o le 3 months free visa e whatoa o omi mai I le malai ma lele whaavau malo I au kilani I lo visa ele I mau o le leila po le a tonu I au lape whata oto le mata upo ai na mafua la utala le I le vai aso le watu la yatu le na watu I la upol kalame. Au te wha noa ona o le wha pu mo o le mata upu a lupe matasila. Po le wha lo longa fo I le swafa. Po le fionga fo I a anai. Ona o te tali tonu o le tau watele I le fio mai. I le vaitele o loo asu vai ai le atunu. E le ngata o le fono faufautua a Samoa. O le fono te tai o le Pasifika, Pacific Leadership Forum. Le tae au Faiva. O le itu pā Samoa o loo fauluulu I le fionga I le alolii. Ia honorable le whepulea I semi whepulea. O le tofa ia leo moenga, te lenga a tele ai Edwin Puni. O le fionga a tofilau te vanga Esther tofilau. O le maftanga so fatasi o whaife au Samoa. Ia e maise foi. O le ofisa ma le lango mai o le konsula au au. O le malo tuto o tasi o Samoa malona au vaa. O tau sisila la I le tafa whārena. Pacific Leadership Forum, le fono fofautua a Samoa, le maftanga so fatasi o whaife au Samoa, ma e kalesio, e awha pia foi, le lalango mai o le tua le malo, ta wala mai le tama le malo, na fionga, His Excellency, a fionga e a whemata palusa lue whapo le lua. Na vea lala wangiangi atu le vai aso na se ima vai atu nei. Ma watu ai fo I malau lu I tau, malau vala au lia, ya anae malana vaenga.
A fio mai le vai tele, lea. Ua wala au lia Samoa e le fionga ia vavasa mana ia. Awa o la utala na watu i le vaiaso atu i tua. O loo whaapu mo le whainga o le campaigners to ino anai. E tā ua lana mataupu. A le whaala lave le nā o te tau mamā tupea. O le awali ia whasa le lau ia o loo li po iai. Le whaala potonga le a anai. Manai tangata wa na watu nei lai le asto nai. Na anai manai tangata pansalo pe to lima i lato. O le vaenga le o le Pacific Justice. Lo tu la male uso ya palauri ya iti mama fatalo fo ima. Felo. A wale al watu ai la male tangata fa ngutu lua fa vale a voile. E ngoi a snake po o kanat. A wafo i alu fai tala mai. Ana e toa. Aftai iti. Aftai wa e maliu mai palauri. Ta ua le na o le tātou. Ato Faiva i liai. E a vatu au mai. A fio mai le vaitele. Te o tau whaafonga fo i la ia lea. I le tau wha momoli a Samoa. Ai maise o le tātou. Tali atu le wala au lia. A le fionga e ava vasa maneia. Wa a apa mai i le atunu uma Samoa. Ai maise le tāwhawha lea na iai nei. Pacific Leadership Forum. Le fono fau tua Samoa. Le tau te ula i ai. Whai mai o le fono ai wa te tewa i a nisi o tangata. Le ai manisi wa te tewa. Nā o le wha mau tuina ma wha mau sali o le lango mai. O le fono fau tua nei le o se fono fau tua le fast. O le fono fau tua o le vaitele, wha malu ai Samoa. Masu vai i ai Samoa. Tā boi, lona tu langa mau poe ma le mawalunga. Ale mele tamaititi lele. E nā te le whaia se mea mo Samoa. Nā o le mea e mawai lana tā lama le tau wha valea. Le tamaititi lana ti poti mo i lalo le Immigration Act 501 mai Australia e le to e tu vai Australia e o mai le taimi e whalawasia. Never again. Back to the Sina again. Or even the soils of Australia. Nā la tau te whafonga mai Samoa. Nā le mea wala ina ti poti mai le li ina mai o. A mi o valea. Soli le tulafono a le sau i nei whai mai. Nā te le soli es tulafono. O le tulafono le nā o Australian Immigration Act 501. E a lao na ti poti mai o tau i ono o tau soli le tulafono. Nā tulafono na. Ai a lele whetā ngisi tangata Samoa. Se i alufo e whaini a poliki po ni tangata palangi po ni maoli po nisi tangata ese atu. O le tino Samoa lava leana sa mala le tamaititi. Masu e tupe ai, ma tau wha avalea ai. Lea la ua sau inei. Ai sau lau le lea o onga o Samoa. Ma le vai o a onga. Ia se sila o atu amatou whanau, toi whau. I le whailonga lo ia maisi whailonga ma toi fo i mai. Ale ngā ke ai whawhasa ia ina. Lea te tali tonu e lau tala le ua watu. E te le savali i se whaau unga. E walata mai le taimi o te o tuai ma pepa uma nei. O tangi ma talo sanga mai a tangata. Mai au se tā lia. A o le tino Samoa. O le mamalu o Samoa. La mo ele whavalea ini palangi. Poni tangata a poliki. Poni kangaka le pangonga. Poni au mea uli. Po le a lava. Ai te alu lava. E whavalea o tangata Samoa. So listen carefully, Samoans that follow this stupid idiot.
na saula ia lea, whai tala ma lau le pepelo ma le ngaoi o le parimia ma isi, whainga, o lo lau ai le pio, ia nau ma le whai atu le parimia, na le ata le parimia. Mai te tau walwala au fo i le parimia, e sau e whai maisa na tala. Se ngai, snake, o oe lava o le ngata, e lua ulu lua lau lo Faiva. Ioi, a peo te fefe e tau watu le mea le na i ate oe, e ta tau wai o na lapata ia le atu nuu, e le ta tau o na so i e le toi ngata lea. Le ala fo i lea o lo ua lo fatu ia anai, po le a fionga ia lupe matasila ma lana tau ma whainga lae o lo whaia nei. E le ai ma seisi o le awali ia e toi fatu o tua ina e le atu nuu. Ioi, a fisiri foi la e feo lolo ia palauli sa whaila na tautua i le atunu. A o le tamai titi lea, na te le i la fia se mea whape nei e winga i a Samoa. Le ano fale o Samoa, le vano nofo o Samoa, le anga nuu o Samoa, le ngangana Samoa, le utu ngā vānganga, ma le vaonga ngana o le atunu ule nei. Ioi, e nau te whatuai, e te wawa ai le nei i ai. I le taimi tā te whaafsanga i ai. Lala me wai le sauai, tau muli mai a anai. E nā me o nā maliu mai palauri. Nā me wai le sauai. Pele pe sai. Tua pula le ato mosusu vai. Le tai o mai ni mea whaia le atunu, nai ta mai whaala putonga little pockets like that. E te a ngā i ai ina. Ioi, ai matua susu lau ia ma lau ofu vai, e te o mai i le mea lo of sa ngā i ai senga ula. Tula maota, tula o le nuu, tula malai. O Samoa i lona atoanga, ma lona potonga maua lunga ai lona fola. Scary cat. Scary pussycat. Ia le nala, mona i sumu pala ai. Alu a lafi tonu le pūre, sumu lafi le pūre. Iwa i lei lopo o whea tonu le pū. E ta tauna e lafi ai. O le mea le ta o le itu o le mauru se le tuunga mau. E le o sona tuunga mau. Nga lako aleka o korisi i ku kong kiki mai whafurang le ngo. You have no place in the Samoan community, and let me tell you that. Yoi, wano fo ilo vea. Wa iai le matenga i le fali. Yoi, o upu ane e sasa mafue ai oi. Da e le whātou ese i le atunu. Le anga ua sopo loa le manu vale. I le whangatia a o tapu wa i Samoa. E te le oi loa. Le mea le na ua tupu i a te oi. Ua wha seva loa ina lo mawhauwhau. Ua le ai fo i se tāpa sa aisea. Ua le ai se tina e whautua ina oi. Le ai se whanau. Le ai ni a inga. Ua sisila ua e toele ma e ifo mai. Ma e tau wala au ma tau whono wha mole mole. Alofa mai. Like and share your program. Ai te oso mai i le taimi o le prime time o le i a tau o savea. Ia nai tilo ngā re koko a nguku mai wawa ai whainu mera. Nai tilo ia. I le taimi e te oso valea mai. La me le tu e lau prakalame. Se i momoe tangata nande. Ia nai oso mai lo la ia le ilunga. Wa se sila la i le mea na le no whai atu i ato e. Sau e whāto ese le atunu. O le atunu u foi. E loto wha mangalo. O le atunu u whai tamba. Ioi, o le atunu u e vave o na oso le alofa. Ai a whai te wha maloti a ai pia wha pena. Le ale tala le silo matua foi le lena. Fiu e tau fiofi lana tai whau e ou le po atua.
Ai o le a momoe ma tō whawhale nu. Ka mai a. Ia tō ai pepea se ata maile. E o ai lava, e o lava I ua na vai anai. Wai fiu e tau whatau o tusi lulu. Wai fiu e au ngani le atunu. My file producer, my file low producer. Le iku ngai ke lua e producing au low show. How many tickets do we have? FML producer. Heaps. Atau le heaps. Le ope mo se lauli mas fulu le. Ai, e lucky fo I pe ao o le tupe o nā tickets I. I pe kesa. Sali, ai. Te whai atu sole ia oe li e kele o se file mu ma se le lei ali. E fiu e fautua ina oe. A watu le tu o lalo whale uso ia toa. So le a kiri malo ai ma mafi fia o lo whai ai ma lo muau. Yana mea nai whai. People will look at you as a con man. A tu tilu ngata e te oe. Pei fo lele o se mea valea. Ia le ngata fo ile nā. E tautala mai e mā māsangia. Te le māsani upo le atunu. Le ala fo ile nā. E wha seva lo I nā I lau tala noa. Le anga ua wha malaia oe le atunu. Tālo whai lo a inga. O te matua māsani le lei ai. Ma le lei a mātou fsota inga. Ma nai o uso. Ma le tō tele o lo tō ainga. Ma lo utua whawhine sa e nofo ai. Wani. Ole nāua e tasi. Mea nā e tupu na mea le tamai titi e le whalongo. Nau nau whape nātu. A tangai nei masilasila, the faculty and the dean of law school in Auckland, when I bring these receipts to them, they will call you in. And you will have to clarify and justify your possession and how much money that you owe these people. Yoi. O te matua wha mālama la moina le lei I le pūlenga o le faculty of law o le a onga whalo ia iau ki lani pe a whai o sao se mea o e aru iei. Ewa e laki lo le sau le asko gai. Ewa, te manu e mata mata I le atunu. E se I o ia whale lei oi. Mata I le atunu. Mau o teitei ei. Ele nā la o whai atu I ate. Oi. Whai tete le ngutu e tautala I mea e le o iai le malosi ma le malama. E te ula I a Samoa. O Samoa o le ao mamala. E te lei loa le mea nā o iai wa e mai. Ioi. Ma ua wha seva lo ina wa e lei loa wha tulanga ma wha vasenga o mawhau whaunga mau mata upu. Na pau nei o mata upu e talanoa iai. There are no other issues, any important issues at all. Whafunga mai, all you people that listen to this guy and also follow him, he doesn't have any more issues and subjects to talk about. It's all about rubbishing the leader of Samoa, in fact, the Prime Minister of Samoa, the elected, chosen Prime Minister of Samoa. Bele na leo no fayatu yate oi. Well, why sila yai? They have used your platform. Look at this. They have used your platform. Why? You are a useful idiot. Whaonga oi o se vale ao ngā
Whaonga ai lau pola kalame, momori ei sa vali mātanga. What now? You've seen the changes in Lauli's attitude and personality. What is it? What is he doing now? He's laughing things off. And secondly, he has taken the most professional advice at all. Professional advice of all. And what's that advice? And he said it, quote, I will not answer on social media about any issues pertaining to the government and parliament of Samoa. Te le toi tali atu. Mawhetali ia I lunga o pe au e lea lea I le ea. I upenga ta whailangi. Aia, e mawhaia na whaia mātou press conference. Mātou press conference in the nā. To alert the public in terms of what the next move the government will do. What are the next steps? But in terms of telling everything, of saying everything or answering to le epa, Fonotoe and Limongi about issues pertaining to Parliament and the government of Samoa and the government of today. No, let's go to te whau. Tato wo I le maia. Tato wo I le maota ma le malai te whau. O I le malai tato te whetali iai ma ta upu o le atunuu ma le malo ua tū o Samoa. Tansa o le tala le na. Ai a tato tu ufo I le loto le teimile nei. Wa lewa na tau o na whaaliu sua vai I te tonu o le palemene ma le toe aloa ia. Ma amana ia se vaenga whau whai o le o le awali I o le HRPP aisea. Na o le tolu ata ngata ia o to toe o le HRPP e o mai I lunga o social media. E alanga ai ma whaaleanga ma ta upu o le malo. Lela ua poto le tō whai a lauri. Nana te wha tō whala inga le nā I le tō tali e tuai. Tali ai te tonu o le pale mene ma le maota. Ma ua lunga o Samoa. O ta sa olena. Le whato ai loa tu nei le isi whaipule. I tono le maota na ua mato na tutu la I ane. Ia lato wai a te tau e whina wina mana onga o lato I tu malo. A lale me le whai e la wali ia. Ao malipo. E o mai I lunga e whao ngā le social media. And abuse their position as politicians. Abusing the social media. Abuse ia malawari ia le. Whai lato platforms ia. Propaganda media outlets of HRPP. You know it. And you know what I'm saying is true. Yeah. Talo fai. Wala. Aluange ale sope po the excuses ma di alofanga wa leo o mai le stonai. Wa lo o mai le tunu. Wa tala no le tunu o wa lela o fa tu le simele. E te lua fiu ma iti. Tu lo lava paloli te lo fatu ya te oi. Ale o tau tala sa ot. E le ma fai o na alu o nai. Ma tau fo no le tunu ma fa o ngā o lua. Au lua platforms au lua porkalame. E tau fo no ai le tunu o na fa lo longo leo Samoa ma usitai ma o mai e fa longo ya nai. Talo fai le tamali. Has the right intention. Aia, e fiu o rua le, e tau fo no le atunu, nobody will come. Nobody will listen. Aisea, o tau nei wa ino sia, o no lo tau tau wha leanga.
O te fiu e tau walau. A le u tau sisila ye. Malu wha mauninga le nā. E wha longo Samoa I lo leo. E wha longo Samoa I lo leo. E wha longo o le whanawhawhatua. E wha longo I tai o le Pasifika. Pacific Leadership Forum. E wha longo I whaiwhe au lea mātou te ngā lue. Wha tasi ma lātou e kālesia. Lātou te wha tua langa iai ma le lango. Ale tama ale malo. His Excellency, Consul General of Samoa, Malona Uva. O tō whafonga ye. Mai, o le a wha pū mo o ai lava I nā le mata upule nā. O le mea sili o na tāua. A lea, sā ma wha tālofa ma iti. Sā ma wha tālofa, mo opo I le alofa. Male a fionga ia anai, lupe matasila, Arthur anai. Tala utala na whaiai. A fio mai. Whai se tātala I lunga, o le polo kalambele I atau sa vea. Ngā ngai fo Faiva, po le tano ava. Tau mafa se ava momori se ipu I lau a fionga. Tā whasoa, te whafonga le atunu. Ile ano fale o le mata upu tā ua lea o le au maia. Le te au maia nei. Ona tā o le fofola tā whala ilo mā mea wha fofonga Samoa. Wha masino fo I ma Samoa. Pule ai pule ale ngana tā te whasoa ai. Pere tā nia, anga nuu, malenga ngana Samoa. Your call. Alale tali anai. Wha whitai le atou. I accept the invitation. Ai ole a longo mai au se teimi a vanoa. Ona tā ua leo le sa vali le nai momoli le atunu. At least I had the opportunity to say to him face to face, and he had accepted the challenge. And I'm grateful for nai. I'm grateful for his perseverance in terms of issues pertaining and important to the Pacific people and to Samoa. Te manatuanga, sa mātou ngā lulue mānai le tele o tausanga o mawai. Ina ia wharaola mai, se ala leo mō tangata atu motu o le Pasifika. And I supported him fully, 100%. And moreover that, the frequency 531 PI was born. O I nāna whanau mai ai. Le ala leo, o le siu whonga o tangata atu motu o le Pasifika. The Pacific Network. Radio 531 PI. O ai sa mo na mua ina. Ah? Sunga le whawhenga inga lele Louis Bonifacio, Pastor Louis Bonifacio, Pastor Ane Bonifacio, le a taua Savea L. Harrington Lavea. Tangata whawai le la. Awa le ke chiki mai le mele o te whatua nei. Snake. Tau e whātu ese le atinu, whamalulu atu, fo I mai. Yo, fo I mai manu, e loto whamangalo le atinu ui a te oi. Mai o le atinu fo I loto whamangalo, umalava I ana tama whanau. Au ai sisila I le tō le loto le ua whamatala atu I a te oi. Pe a whai e te le I loa, lau mea se ma le mea le anga le nai te whaia. O sa mo le au mamala. Yo. Ai mafo faundei I upu e te la lafo I le fionga I le li I pare mia. O min stau le kapeneta. E o lava I fai fea. A oi foi. E tupunga mai foi a inga fai fea. Wa se sila la ye. Ala foi la ndau te fa malu lu atu. Masu atu vai malu le pa ia o a inga.
Ainga sa whenui vau. Ainga sa pulo tū. A wātala wenga le li o ainga mano tātou ainga le atu whale aliti. Ainga sa sala vai atu le saaf te lai. Mautou tū taulang. Mautou sisi le lai. Ona o oe malawa mio. I le fautuaina. Fa mawalunga. Nā o le tau valea. Io. Tō anga la vai fai. Io. Tō anga fai fa tō ai lōlava. Lo tangi masusu. Ina ua de-register pe a whai o iso I ngoi tonu o le law school I au kilani. And mark my word, I will be there sitting right in front the dean and the faculty of law school at Auckland University. Whawhewhea na e sau e pui le tula whono ma tangata that you will represent if ever you'll graduate. Because I'm telling you, you will not. This is a serious matter in the eyes and the ears of the faculty and the dean of Law School of Auckland. Labor fight. That is going against their ethic and principles of becoming a law at one of the most prestigious university in the world. The University of Auckland. Awhiwhea. Ona tau valea whapena. Nā o ngā whalo ia māwalunga. Top 10 in the world. I se tamai titi e sau e. Aso uma ma teimi uma sau whiula mai. O ia lai whaile a ongai whea ma whea ma whea. E pui puia ia ta tau. Ma le a ia I whinaunga whale tula whono. A ta ngata lau tele ua sulu whai atu mo se la veai. I le tula whono. A le ale mea oi le whai. E le tele I whau a le umo mua e soli tula whono ma e whai ta ngata. O e whailo ofisa lo ia ma whailo le sene whai ai. Ia meoa. Pepa no fo mau ma visa. Ma siti sedi o tangata. How can you do that? That is a heartless person hurting our own people. Hurting our own people. Who's going to lay trust in you? O ai o le whatu tuaina oe. Nea lalina. Tō te whiu e ta mi milo mo anai. Tō te whiu e tau whondo le atunu. Te ai masesi na o le mai o pātua o tangata, ma mai tuatalinga, e le ai masesi e sau e lango o sito ina. Ai sea, se tangata ie, e li po ai le savalinga le to ina malana sa ilinga malo. Yo, that au whea tua I atoi. Ya, walawa le nā o inga mo oe, nei teipi. O le o to is fulmariva minute on the tā lea o le ono. The sole purpose, Samoa, of this exercise and how I'm trying to let people, this is an alert and also an awareness campaign to save you, my fellow Samoans, from this stupid idiot. And the way he carries out himself with his unlawful business. A wala fa soli tu la fono o tau mo fai ai e mai lei e tupe a tangata.
Ona lea. Ona sola lo lea. Ai o te ofu le maa. Lea lava e sau. Mawhaali ali mai ona fōringa I lungo lea tunu. And people just laugh at you. You don't know that. But people laugh at you. In fact, you know it too, yourself. I'm sure you're pretty aware of that. So there you go. The awareness campaign starts now to save our people from you. O e kanata. Ia I loa I le tātou. Tātou o maila ia lea I le fono I le so. Au te le toi tau whai atu o le nā ua whaia le tau whaa le whaamsinonga. Le fionga le Palestine o whaamsinonga whanua mswafa ma whatonu. Wa lātou to tofi ai le fionga le tupufia ia whamuina. O papo o weti so nai. E se ei manofo I le swafa tama a inga ia mataafa. Ia, ta tia le nā. Waenga ma le nā mata upu o le whaalele ngā fulu. Ma ua e ai manuia. Tauta ia ele I tu o le whaamsinonga. Ua tō fia ai. Ia, tātou te leiloa la. Po ei ni tua o patatua po anisi tūlanga o le au o iai. Ia pe iai ni apili po ni tūlanga whapena. Ia o te tonu o leo mai o na mai le tō wha le whaamsinonga. Ia tati ai le ina. Pule ia suri mo whioi. Ia au lea fo I se tai au ma se taimi. Ia e whapena. O na whae e ai le whafotupu ma le whafotu o li. Ia wā le swafa tama a inga. O le swafa mataafa. Ia. E le mawhai o na nā tia. Leanga o le fionga le tupufia o le whaumuina. O lana whiangainga o le muritalo. E whape nā fo'i I le muritalo. O lana whiangainga le whaumuina. Tire ta uatua I a te uepe mafua I le ale mata upule na. Wa ngafa mawhai ma so tanga. E a lai ona tula I mele mena. Alu e su epe a whai e te le tau mai I a mātou vai. Si a mātou fo'i. So tanga I le swafa. But congratulations lau a fionga le tupufia. Tele dei tau sanga. Sa vai le fungatia. I le vāo suri ma whioi. Ia ma pule whawai o swafa ma sotanga. Ia le la ua ta oto I panga. Ua malosi. Le ngase sa si atu le mauta ngase. O whawhita uli o ngase o malo ai maise lava I ainga I a lātou mea sina. I whanua ma swafa ma sotanga. Ia le la ua auto mai ai le unga o le whaamsinonga. O mai sia u tama I tala I le mata upu lea. O le tawhitai o lea ua ma ua atu le si ufonga o le tō whai a olo. A fōwhiti wa ai I le tai ao na le lai no whatala no ina e le sui o le radio Samoa I o pia. Le tō wha le sunga e tūmanu vau. Auta ngā vaia tipi, auta ngā vaia po le whionga fo I le alo li I angal malimana. Mo tā ue olo. Nā te talia ina, le lafolo ua whātū ina I a whaia, se Commission of Inquiry e tusa ma le vaa le catamaran lea, pese alia te le, fo lele lea no le whātau mai, I Australia. A le fo ua toi au mai. O le mawhai ona au mai, mai whaia se o ngaonga ma le mātu iau ni whaala lave o na tupu mai ai, pe ngā ulua fo I le vaa, I le vai nuu lea, mai le anga I atu I muli whanua, I le motu tele I salafai. Sini ia olo e tu sai ma le whai unga na whaatau ina I le vaa. Whamai ua umana pasi umalava se i o le kapeneta se I o mai tu la fono. O investments le MPE po o le vaenga ia
o le Ministry of Private Enterprises le malolo ta o toile tu la fono investments across MPEs or ministries. Au fia ile pulenga va. Te alava na whātau le va. E tu sai male malienga whapena fo'i na pāsia mai le Tenders Board. Whapena fo'i i le whalapupatonga o asosio va au Samoa. O mai fo'i male i oe ale whalapupatonga o insinia na lātou siakiina le va. Ma lātou uo fo'i titi ai. So Olo welcomes a commission of inquiry as suggested by Luau Keneti Sio. Yeah, so be it. If it's going to be a commission of inquiry, why not? Patulanga, I find the lady susuenga. Po fele o pu mai ai po ai fo tangata na mo ni la to tupe and some kickbacks from this deal. Yeah. Fesili pe toi whātau, le wa ape ave lisi mo nistangata, e wheo iai, a ia toi recover ma maua le tupe le malo, la tali o le pule le malo, le mea nai pule le malo. Tau tala sao ama sao no sao lava. Le fionga ia fōa fiti vai, i le malo si anga le malo mana whainga whawai fō. Pau ale tala lena wha mai olo. Vai. Nā lava la, ina ua mata foi, o le tau wha leanga o tui le epa, ma le tele o le ngasu. Le nā leo le mafua na tui la ngāle ma ta upura. E winga le wa ale. Ia, tātou, ta oto ai whapena ia le tūlanga. O le whono le nā. O le ti, vaega tā ua lava i le vai aso na se ima vai atu nei mo na tu atu. O le vaenga lea na whaalawi loa le malo e oa i tua. E whono pule ono e sa la whai whono fo i tū mua. Ai ave se fo i tu le epa mali mongi ma whono toe. Whai mai o le malo i tua. E wha matala le tala o le tupe. So say o tu vava ai le tau fa le anga ma le tau fa se ma le mi melo ina. Ale watu nei. Aka tumu pule ono i sala fai. La le mea no e fa la wilo. Ile o e fa la wilo se talo se tupe. Ma fa matala i o le talo le tupe. Yao. La si la fia le le la uli. Malana kapeneta ma le whainga malo. E le ma whai ono atu. E tala no ina le paketi. O le whaatali le mauta whono. E lo tea matango fia ai. Le paketi. Ua nao to tonu o le pale mene whai ei le mea lea. Whaatali no anga me whelaflafoi. O le paketi. O le tala au tuvu. Ma le tala whātatau au tū o le tupe. Dal mele no i tū e whai. I tū mua ai tau walunga mai i lo i tū malo i lo te whanga. Vai atu le fio o lua i sao. Wa le na sao whapito whapeo foi. Le pa ia ma le mamalu. A wā si tangata ma le ainga sa si tangata ma le mamalu le whale atua. Whapea fo i li mau o whaleu poro. Lal mele no e whai. Tua tau whaavalea ma tau whaaleanga o leo wari ia. Ai na oe momori, lea nawa tau e whaalawi loa ai. Ia le tūlanga o te iala o le atina e manuia o Samoa. Nothing to do with the budget or explaining the budget. Because it is an issue pertaining to Parliament. Alala melena fai. Ta iala
o le manuia o le lumana i o Samoa i tua. Tau walunga mai i lo tawhanga. Tau tau vai le tumu le tunu. Wale mele whai lau ri ia. Matuale i luopo andi a lato meo le awhai. Walato le i luopo andi ngā yo inga o le awhai. Na pawala leo le me whai. O lea, tau whaleanga. O le tau whaleanga. Ma le tau whasese. Ia, le nā. Dafte yatu, sa o wawa yatu. Isi o anti. Le fionga ia taimali e utu o le fonga le vai a wā sa tuala kiwi tamasese. Malana la unga ma le sau nuanga e wha leo ai. Ia le fina ngalo o le fionga i le tama ainga. Ia tu o tupu o tamasese. Ina ua le lavalo na malosi. E wha leo ai ma fufonga ina. Lana whato whala inga. Ina ua umusa. Ma whaapa ia ina. Ia le toi whaafowina o le maota o le mau. I te tonu o le tātou nuu i vai la. I vai moso. Mai atu le. Le su o le tama i le whale. Ia mtaia. Whapea fo i le launga e pui ai. Le maota ma le malai vai la. Awa une. Malona aunga malie whapea fo i manu leua malona whaleanga fulu. Malu ia whaleata ma le ngafa. Whafta iatu. Tai malie kiwi tamasis. Ovo se avanoa ia whasoa fo i. Malau fionga i le fonga le vai a wāsa tuala. Ia, ono o mai lea o se tala e tā walunga tuai i le fono le whai nei. Laka pisa moa. O le whai ngō fie i o le mata upu lea. A whai ua whina ngalo le malo e te tau o na liu ma sui le whawai. Sui. Sui mō le lei. E le te o mai Australia ma mai le tupe o i le malo. Ai se ai le o to i ai se whātua tuanga. Ia te o tau le la kapi Samoa. O ese. Ua mau le au o le tunu. Sui le whawai, o ai lea ua whātua ina e Australia. Ma leo mai o ave le tupe i o i le malo. So that somebody is accountable for that $50 million for 10 years. If they would have trusted Lakapi Samoa, no doubt they will come to you and give you the money. But of course, they had some concerns to be addressed. And that's why they went directly to the Prime Minister of Samoa, the head of the government of Samoa, to have somebody accountable for that $50 million. So why don't you change the Constitution? Remodel and amend the Constitution. Alale mea ua umi anu tō sāwha whai nāu, tō te whawhonga mai lava. O whetangi si atu le atunu e o lava i le mālo ma le pāle mea. O ese, wa lava le nā, sui le whawai. Ioe, mai o te tali tonu, e talia ina ele IRB, ni teu teunga ele whawai lea. The reason why you don't want to change and amend the Constitution for Lakapi Samoa is because you don't want to get out of that. You don't want to get out of it, too. Nana leo no fa yatu. Oh. Ana o tau walo lofa. Ya Samoa malana au Lakapi
Ma tamata alo, I alo ma tama whanau le tunu, I rito I ai le umi. E tau whaavasenga ai le mea, na ona whaatulanga sui le Constitution, ma le whaavae. A ngā I mai le malo, whai le mea, la le mea tau te whitai. Whai le mea le manatu I ai le malo. Wa lava lea o tau. Ioi, o whai pule le mauta whono ma le parlemene. E le onge tangata, tama whanau le tunu. Iau tau si sila la si tau walunga tuai. Le o tū lai le sui o whasale anga tonu. Whai mai na mula ulu leota, sambi. O leo wana ia wala aulia, se fono tele e whai atu I tono le atunu. E winga e le taalonga la kapi. Le ale tali ala auli. E sau fe au nala iona e talia ina. Ma au mai le fono tanga e whai tonu inei. Wana o le pale nia, pale mia ma le kapeneta ma le minsta o taalonga. E iei le pule le nā. Ioi. Wau tau si sila iai le sopo loa le pule au le pule po. I le wha mawulu lunga. Ai le o I la tau o lo tu malo. E le eise malu si anga o se whai pule o le tua ngai na te whai ai ni tonu wha penei. So you see, Samoa, the simplicity of how you could see these people trying to insert their authority over the executive and the governments of Samoa, including the Prime Minister and the Cabinet, and even the Minister of Sports, including rugby. O tau whaafonga iai I le me tau le whaamawa lunga, ma le sopo lo le pule. O so sopo ai le manuvale le whangatia. Le whamai le tunu. Tātou tāpua ia Faiva le nei vai aso I le whona usu o le tunu. Tātou te talo ina ia vave o na pāsia le talo le tupe. Ia, o le talo le nā ma le nganga whālualo. Ia vai lua tutuse le tua so tātou manuia. Manuia le mana vai ma le nganga I fo Faiva I le nei a fiafi. Whamdi atu le tua I le au whaingaruenga tutofi. A pia fo I nai te mam tina mātutua. Le lo sa boa yonda tu langa falupe. Mai lava I maunga te tele se yo o I maunga iti. Tāpua inga sa boa I tawhai fio le lalolangi. Ai maise lo tātou watanu pele sa moa. Lo tāpua I mai ai yo tātou lau whanua me ele. A mangalo se leo le ataua. A pia foi le tātou producer. Le sunga ya se manu. Ya maise foi o le kapeteni o le awhafoina lo tō sā, I le awhia whine. Se ia o ina pōle pō, ma wha tā oto tō whanga o le atunu, o le sunga ia sau, seu si uwhanua. Ia, ria tele lau tō mawhtanga tātou wheloa I le asoa taia, I le nganga ifo Faiva, I le aso fau a taia. O te tei atu iei lo tō soifua. Le atou o savea le nei whapea fo I seu manu. Francis Ioane po le ftelenga fo I ia whafonga mua. Wha soifua ia ma ia manuia tele lava le nei a fiafi soifua. O le ese tatu po funeral director.